Finally, Kumawood Mamanyash, Metre Christiana Awuni, Miami Mame, Edna to Ogyaba, and send someone a Gunimuna was sending message, Eddie Ama Opambour, Prophet Kofi Oduro, any a year Prophet Obinim. Ebusia, na me sure say Omunya Kwenya video ya, Omune Mame no ebenya problem. Na unim say, interview no kosonano, commanding kosonano, yebusa no question be efa na wade ho, ebusia agita. Niko kwa pai enya sem kuma aha eye AJ gossips feel free so be kire wadwen afa video abehwe ho na wi a wa share so ama wo bi sa etumi aka enti ya maame Christiana Awuni ene eye One Ghana TV etwetwe nkomo komo na ewa pa na ne section ne ba bi na kire se Dr. Ogyaba nsem yi ebewura mu na eno na ya maame kire na adwen e de afa ho yentie se de osisi ase Ogyaba ya de and them support no onye wanyadi but oye nipa and social ewo if you say yen kwana and social etoye asofo so mo ye nipa bibia timi to wo mo nya dua bibia timi si de etoye no etimi to wo mo nso bi social so since kra na omo kra na nya na kese enyo bia so na etimi gina no obi obetimi gina no apie mo afi obi ho so a to de bo a ne mmerɛ yo kakraba na afa no what you say enti dia waye no men ka se me manumo wanya de bet to do a o follow o tehwe o hwe ase na wasan sore ena die enkrofo keka wa bonten no sofo ni binumu a omo ba be so no asem ba wo so na biemu ya kakraka wo ena trendy asofo nso a de me wanwa kura na asofo na omo a mo so di na tem no mo so ma ye bone mo sama ba bebribi Opambour de na mai hana me yam shi mi no ahana me yam shi mi no na upo bi edi kan abonini a Opambour asem bi ba ye Opambour kan bi o ma ye series of reactions a ma ba kire mu se Opambour se na no kwasi ada sermon a o ma ye no na enye one Dr. Ogyaba ti mama Christy mesra pa wo chewo me de asem ba menka ho sika ba mi hyembi Opambour di na wa bono mesra mama Christy reverse ntem because asem no won kan bi eish sem kese ya ba na frank esi so enu mi bi ba na chese me de me yimi hu free mo de na wonye wa Ghana Opambour waye bibi woni Ghana mentewe won tehwe kokogogo na yi na hwe nyame na meka sabi en fa de ko hwehwe Obinim uye bi ono kra de obi yere usofo ne yere ena ukofa no wo so obekasa Kofi Oduro munyinara we de ya me time kra no se wo mo ke kasa no ma follow pen munya no wa ye bone die ne simu kwan sa mo be frɛ no na matu no fo se minua asem we ya wato me so ma to mu bi na se ni se kwan se na mfa so metimi firi mu nti ye ka me kasa jai entu fi so Ogyaba na so de saa wontie woni ne ferefo a oye sofo be frɛ na obetie na asem ana mususu jago ewiase wo me say obi ya ho wonse obi bia ya wo no 9 months a o wasasi so nyankopon ni videos a wo twa adachi wo de bebu ya tan no ko release amaye say ya hwe wo wiase we mu a enka wa obi wo mpie obi a wonfa sensu no kra na wo gini di no ko wo mpie da esuma se dwa wo mu gi obi a ye bone enti se di Ogyaba ebe gina se sofo na mo ka no so mo ntobo mo no a kwa na be di kan tobo abo no why ene be di kan de bo no abo Ogyaba enti mo ka se mo ndwena se me so ade yi atomi blue atomi me na mo minim the next minute de abeto
The next hour, what is going to happen? You bet me, Bonino, bet me, follow just like that. Not Mama Pat, evangelist. On a subtune phone, and us on the can't be, and then the class on Cabiana. Me dear, Mama Pat has some dear, me pacho. Me famine coho. Are they? So, I say, if I me say a software. I hana me nwano I hana me ntiase no se me se asofo ana Mama Pat wonje ne wonsre ni ana Mama Christine ji Mama Pat kan wonsre ni ana say because so to me can say me se asofo for the yerade when your friend indirectly honestly of mommy so can who be there I don't know say oka who be there I don't know say oka who be there I was saying a thorough investigation about in some way mama yake bi ana one eye Mama Pat e wo beef bi e na minim so mu wo beef e na me metena hankai dey amesre pamoche me yante because ki ya mama bi yi e twema dwen si bebi so mesre se unim ana wate se banta bi asi e wo Mama Pat ene Mama Christy I Kumawood Mama Nyash entampanya jana comment section ho but me say ya de Ogyaba ba no mu nyina wo mu didi na tem e da so kaka nsem no mo ntobo mo no a why na bedika fa bo no ono na me hwehwe do bedika fa bo ato Ogyaba ono na me hwehwe me nkasa wa yo okay or you okay do ye na you do ye no enye but me koso akasa wo ye nipa wa o hwe ho beto gradually she obeba momu susun kasa obi asem ba wo asem maya wo kasa wo ye oga wasem pie ya wo kasa wo ye oga na wasem pie na wo se wo nye obi ya enti on there o se o hwehwe obi a obetima a step forward se obeye first person a obeto boba e de abo Dr. Ogyaba yeguso ye wa twen ye mo a ye twen se nipa no sa wo sofo no se nipa obeba se media me ho te menye bone ema refi se enra me be ka kire se Dr. Ogyaba a reply eye Prophet Kofi Oduro onhwe ya ewo channel ye mo ai ene o man osenkafo 18 so titemu aduonu Ecclesiastes chapter 7 verse 20 ebusia onhwe ya ewom tin komane koso na no ena ye busa ya mami se na da be na wa no be ware because yeti se wagya wade ya che ena yeti se wo ne nyamefa ne kra ensie ye Bishop Benadnia kon enho ase kom style dia se love bi ni ade wo free mu ache yente wonka den na ekọ ya maame ya hwe wani mu nkosi da ben se de akire no ewom se we ni de wo ba no anasa ya hwe ofoforo anim se hwan ne ya hwe nanim eno ena ya maame mu na ya neti kokum wadwa aye wo mo de en na de aduan besi obi table so ana no na diska bet che obi botom ada na obi asem ye obi a ehia obi sa obi life here obi timi dwene obi hu ana say yeah public figures in yeah so we superstar the superstar the Ghana for be check o and no bia na ba wiase so be ware kan sadia enyo bibia nyame bo no se wo mra eme ware enyo bia so na ba so be yie e wa ha e wo wiase enti mo bia dwene emfa obi edadwen enya ne dadwen se wo dwene se sise we aye sei adan no we are say baby aya na meka ade ba ko hayen e bibifo ene say yesode na adwene say eyi mini we na si so wa wade agame mini we na si so wa ye yi agame mini we na si so wa toka agame na da be na obi aba out aba be ka say mini we na ye wo ye dakoro na wa wu agame what be that what be say obi aka say mini we na si so abrabom ni ade ada na wawu na me da so ti ase on kasa ada enso de bia na we atoka na me ni si so ena na me ni si so ensatia enye pe obi aware na obi ware a e obi asem wo ware atena o baby obi ware ya ja no man tra na baby so on kasa aware kwam e de obi ma ba to ba kasa aware kwam dem o ma out me kan idea be ada ba ye hwe ni mo so bo ware me kwa me ware mpa me nka kire obi a se ba so bo ware bi ma me nka kire obi a na bibisa wo mu adentia die nti na meka kire obi adentia na won ka kire obi so wo ware na wo be die nti na sisa meka
So what the for? Oh, Kofi Oduro was some for better worry. Men person be ababa betamechi. But Obibaju kuna na say am for Jimmy kunu, but men person be ababa betamechi. Sana, that is me. Obi how pen sa, me so men pen sa, that is my life. And to me fa me ho compare. Obi say, o ware a wo yesi nti me so me yebi. There be. Nti o ma mbisa ma ware asem no munja me. Makizi ukaso bo mbisa ware asem nya nti say wo person ka kire Ghana for say ware pa de o kon no wo kira ware o abrabom. Me say o munja me life e ma me. Power ye. Me say o munja me life. Asofo ba wo nchen ministers yi e be na ye hunu Makizi ko programs na minister bi e hia no so bo ware wa ompe. Me say o munja me life e ma me, that is it. Eno ano. Enye obi asem ma ware enye obi asem. Has that be an open pantry? That's not worry. Me say omunja me life e ma me. Krache. Okay, so Ghana for we are superstar Ghana for share anymore. Me say tell them omunja me life e ma me. En kasa mo obi anware. Me na makomu na me hu say nye ma me na ma firim. And I decide with my life. Into one no ntimi hwa me so enka se me ware into one so ware etimi sori wu na obaka so no so wo be wu opema se ma wu into one so wu obenu madura wu ana so okope wase e wi asem obi akobu na kontanko obi ewu okobu na kontanko me kobu me de wo so okobu de entemfa wo de entoto me se wo hwa me se me ware etimi ye kromfo a obaka so no so be kwa wi ade entimi me ye kromfo nto no so ko wi ade a Opambour sema, that is it. It's good. But ma on kase the me ye no so person way. Atiase. Wadi kan awram e na amwa no nti wasi na adwene pise onware biem. But e ma refi se okaka ho se eye onu mom ni decision wa make. Nsuo fa oba nche se wonum nsuo biem. Ai enti se what anamon bi na ankoye for the first time eno enche se enikwan se otokoso anase opem so ebiemu aha AJ gossips feel free let's share wadwen comment section efa video wona bia share ma wonu bisa entumika enti Kumawood mama nyash ya ma me Christiana Awuni na etimi akasakasa nsemu ebiebie nsemu ato amane asofofo no bi oti Opambour din wom oti prophet Kofi Oduro na oti angel Obinim esoso edin wom ebuja mama party dey also on the wonim se woka ho bia na se wonka ho a feel free na share wadwen comment section na bia share video ma wonu bisa entumika edino e di AJ Magraheb